ninyenda nkubuze habwenki omuntu nayombeka omukishara and ni buzibuki obukwija bwanyuma iwe nka landlord ningashi iwe nkari kuyambari ba landlord noreba ni buzibuki landlord bwakutunga yayombeka omukishara webare ahabwicubuze eco ushanga ishayizi barani bakwiriza yo gukumbika omukishara ningo kumbika umwanya uguruma mizi katugamba umwanya uguruma mizi akoko kugamba umwanya uguruma mizi abinyi baraka kucenga ako muno buri ushankara ndo naza kutimba toilet ushanga uza kutimba toilet gariya mizi ati no kugitimba so bakosaza biodigester wenche bine bibo Joan abinja abanyarwanda ahabonche tugomba intwebi no kugira ngo nutukunda diru zamangu tugire ntitaka ryo muntu bazirira ikipu itaka ryo narabara ikipu okay icyakabi eritaka narabara tarimo butuze Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati Kore media Nkole Media TV, thank you so much for watching. Mwebali kutukunda so much nkabutosha amazina ndi Joanna na kwakira Elizoba na Tayisa aba ads real estate ababa nibakwasaganya umpangisa hamwe na landlord abinji turi abapangisa atabinji turi ba landlord mbwenu twakumwakira abeko nebi yatushomesa yitwa abapangisa twine kutwaza tutya na ba landlord twine kutwaza tuta for them ni babanja on behalf of the landlord ads real estate na kwakira nonga ngobare kunyakira utebeka nsa program reka mbanze naramuseho abara kutureba mbiro bari kutureba kandi nyongera gusimana na Ankore Media abo mu gukora no kongera gushomesa ihanga no mutwereze ndanda nunji funa makuru agarubwo mwenye tariye mwe nemwe amazina nabanyeta Semugabe Adams uga umu ads real estate ads real estate dushangwa hamba difa building on spark uzo mchijungu inyuma ya ajiku no turukushangwa turiya first floor room number 9 no turukwasaganyiza imirimo ya landlord ninga abantu abayombikire amajuga batine bwire bakagira ngo mwije mutiyambeho tugumento kwasaganya porampore mu yabo nabo mutunge sente abo kubeki twitobza rutwe na landlord no kurana mantu mesente mu rundu tarimo byo kushanga kuburiya kandi ukashanga umutakashashuro yashashurire ubwo abirata ate obuzare bumwine no mpangisa obuzare utwe no mpangisa no kuranga mpangisa ataho kuturare kirini umpangisa nashashuro mbwire fast nichi no kushanga umutakutura byo wanarije mwene tokura ko smart mbashati yabonje nonda ngo be smart so ni tungo buzare utwe no mpangisa no buraya byamana yakora yongera ntasi okay owa ads real estate haruho ebikugendo misho binji twabireba social media bariyo ni bademolishinga amajuga abantu majugu bariyo ni bademolishinga muri munaga ba landlords babire bine ba tenants konka bakugira anti bombekire omukishara ninyenda nkubuze habwenki omuntu nayombeka omukishara and ni buzibuki obukwija bwanyuma iwe nka landlord ningashi iwe nkari kuyambari ba landlord noreba ni buzibuki landlord bwakutunga yayombeka omukishara webare ahabwicubuze eco igi message ni nkuru abanyayuganda bona bari kutureba mu biro icyo nkigenda mu misho umuyangari turi ya Uganda side emwe abanyayuganda mbabasa kuchikwata mu kundi kibasa kuba kipi side ndijo na program za government abo government tugesiga tukajikwaso buyinza nabo kutebeka nsiza kuranga bateka umunsi nunji kuko nanagambira arante kituru kuranga bakubarekera ntwitu twashangari mu mbera nunji now aha bwenche bintu ebene bawo kushanga
ishaizi barani bakwiriza yo gukumbika umushara ningo kumbika umwanya uguruma mizi katugamba umwanya uguruma mizi akoko kugamba umwanya uguruma mizi abinyibaraka kucenga wako muno buri ushankara ndo naza kutimba toire tujanga uza kutimba toire tugariya mizi ati no kugitimba so nibakosa za biodigester abenshi ebintu bibo John abinja abanyarwanda abenshi tugomba ibintu ebi no kugira ngo nutukunda diru za mangu tugire ntitaka ryo muntu bazirira ikipu itaka ryo narabara ikipu okay icyakabi eritaka narabara tarimo butuze ibyo kushanga ngo ahantu aha ntwe ninkoro project zanjye kumara imyaka nka 20 ninga bajya bitu bahya babandizeho nabatwira ninga shiti bine bwana nyine witakeri ni checho okay that's why it's called a wetland ogo mwanya ogo burkire buru projects z'urukorwaho nizibaza temporary okay mbwe n'abantu bakimanye nti wagura itakeri yo mu ntobazi ninga shuwaba noturo mu ntobazi or what temporary very good okay noza kushanga bakushira kukoro myanya ejo bahinga mwentura bahinga mu binyansi byente bakwikiriza kuta mu mitumba bakwasa kwikiriza kuteka mu mitumba na nemiti because those are long term is on long term okay ikindi wano yitegereza hojenye mu myaka yenyuma chikacu kugumira kurga kuzo mchara ukashanga hari yonkenka y'umuntu yeah bachireba in fact na wazo mbyaro deep village ground ebyo tubiri konka turiyo mu rembo guhindukira because ni batugire kisenyi kikakiriye kishara bakwinga mu namayuni eshahezi murimu tax park ada bus but gumiza neta on still turiyo mu town because wale bagabi kurugana na even na kajogo je kureba za Biafra echo cyona ni kishara norango cyo ni kishara kandi abo n'ikindi ninjana government nayo mwekaturaho okudeveloping emyanya ejo because ngato wale bakahamwe cyakozere Kampala okombe kumwara akagukora mu kizimbe norango government ko kuteka teke kintu ebyo tubikubiriwe because unaza kuteka ikintu cyo standard ningi kintu cyo kuteka project zindi ngo kora side za chamate wano za chamate hariye muri okay ni business ya mwana kandi ushangiye mu murore na atwara business washoza hera tunge sente so abenje ibintu nebo no kugira ngo Uganda tugumento yongera bwashesha bwiziti hati namba y'abantu twegumanekanya itakaturukanya waitegereza hatu twatwinakanya katikace twaba binji twakashagaho twakarwanira hatutandika kwirrayo kandi na technology nayo igumane yokora uzojo twonkasha hantu aha kahari sharra nkahabera honda hatu mukutambura kuzomahanga gandi kituretero kugira plan ndijo kujangu nimbasa kurganko hatimura mu gishika hantu omyaka 2-3 habe hahamire nyombeke uchi nyombeke wenzo so ekinyenda kukigambira barandru dabo bo bakiransi bitu ngachira kutunga challenge zeze kurgaho kaza kombeka omyanya eyo kureba ngutuka basa kutinda mutoyi ayikuza kikafuteganisa nishi ogo mwanya kuba yagugurize ningo gwe naza kuguza chip naya kimanyire ngo ariyo mu mwanya ugugwiri in fact namwe baba bo ninjira bajangwa ahora hostembera hinayo naija tikwimanya wabo wabirori yo mwana mukiryo mbire bwembaga abaginyi baba ari nibija master mu televiziyo mu mishungu yumwire nginawe bakora ki abari hari abari yo nibija abakampara inawe nibija abakampara so hatoshanga ngo kubaheza kumanyisa ngo mwanya gogorumu n'ekishara nkubuze baba Kampala ninga shababija omwanya ogwo kyara bo bine authority yo kuguturamu ninga ekyara kine bakama bacho because turebira abantu bakomplaininga nti government ekabire eri fair owahansi yaba yamudemolishinga hamwe na no mugiga ainewo flat bakoreki bamudemolishinge so oriyo no tugambira nti hariyo bakamabeje myanya nibaha no tugambira nema ninga hariyo abantu abandi bakamabeje myanya government twine bigamba kumara ubuyoboye ne nema okay wachireba kandi nema niyo kujango go mwanya ninyenda manze nshobora abanyarwanda ninga shaka kutureba abenje bintu bana tujangu tubyigicera nema ninga bontu bafaci John twaturi yaho twatagenda na science ukwere kugamba omukura ngwenjura yatahamo ningamizi climate change
ibyo byona nebitandikira ahambira yo bwire imikono muturamo nico kure yanka ate ko bitari yumenya kazakara mujanga ngai nushanga mbabi no mushana gubatera gubaheza nubwo twantura twina kajura ngo batineje so government ke kutuprani njana na nabasayansi bayo barebe ibintu turi kubyetenga ugira ngo gomanya mugureke gugume ko kuguri gutiyambe gumantuyamu mizo bwiye bwaza mwenjura yaza gushanga ino kubiconnecting gasanzwe ko kugamba nico kwana bajyanga mu reserving gugume ko kugizereki gugume ko kuguri nkubuze nemayo neberi nkahi abantu bakutandika omusingi because shahezi watandika kombeke chikario wawe abakansoni baba kushikira nema ekaberi nkayi omuntu ari kutandika kombeka ahansa musingi ya ikayi guru yatahwa mabati ya plasteringa ya maremi akatano obuzubu tubwa nema obuzubu buriya hari yo gumuntu yaza kutandika kombeka ubuyareba niboba nitubeta ba physical plan twine ubwo gwaduma n'ikino migarari yetu umyangariro ya Uganda twine mu bintu bya za deals munonga hato umuntu nakao akishango mu nshobe yakuru redo yo mu nshobe hata kwita kutarabaju atacheza kuteka arabaju ategichuno no kora tubici nkebya hata twaza gukora nkebi nico kureba na mzee altarjia jati inshuge swatagena corruption ateko kuteka mamani minchi maisa nabo barebere cyabarenga corruption manye betara mu government unga ibirna numbanto babwije abahansi already ftwe na turi corrupt already abantu bona bibire buri omwe no muri wenguzi very good so hata wanjiroti bayan babarayi ico kurebero ngategesha tushitamira bare bari mu office ninga bari yombe kuye kwite byakatete hategesha nimbasa kure kintu mpeze bare baraze kwizera basange nakoze iki icyaka bir government programs nyingi zimwe nizikira kuba ubanchito ku okugamba konko ku implementing ani kira kuturaho na mnonga nkeze zu office ziri ya hero ushanga bagamba ikintu weki cyaza kuba kiti kunkureba utegereza kugira ngo bacikore kizarayini nacura cyatwara bwire buringo so tukubane nyabwe eco kunkana abo bastamiro mu ntebe because nyojo wanimbasa ku employinga kuretu zo mburumu unaweza kuba somo mungenti obera no managing antwa kunka hati wici yo mutu gwawe n'ikindi nimbasa kureta anti wici umurumo gwawe no kurebera amakuru ibiro kuva ma radio ama TV byone kunko shanga umuntu naza kuzanga radio biro kabirajumira abantu niyo ntakimanya so you can't blame government abuja ngo cyo cyakora ni kiba cyabo niyo ninjyaho ndo buzubaye kwa buri ndanaba bakurukurutinga abantu bakabateka mu ntebe nabo tubarufa yuko umurimo gwawe tubakufa muri mugwawe then n'ikindi cy'kubenceruka yawo tutera karuru turukutera ba MP yo muri mugwabo nubwo kureba ibintu biri ya ground bakabyanjura bakuru in fact wakaye ba reporting ekirinkai umucanga cyawo konka nogira nti ba MP aba omurimo gubinde timuhango munonga koza ino kugenda kakuteseza emirunde mingi baba bari mu parliament bija cyanga bino kuzika bino kuzo mu mbaga bakabire batakubaherezaho buba kweta ba political assistant bakushashurwa government Joan omyangari turi ya Uganda gesha tine office yona ermumuntu atina assistant nobwa kwanyogesha iza hunda na nyawundo kora because tibaka reporting buri kimwe a reporting ya yombeka toyi a reporting ya yombeka karumwe mukamwe a reporting you know ate ejo sector mu bwana bwinshi departments nyinshi mu abo wagambire ba plana mu council mu abanema nu group mpango munonga tashimiye ko nta kurwa n'ikintu aha mwanya ground mutuba kucumanya kandi n'ikindi kitwa twarebereho twinema abashija babakuru ba abamana kugira ngo nabasa kore kintu goro mwanya gwe arimo raze kubicengera ushanga umuntu w'ikintu yakoze iki yakirze nabaru kumanya bakuru hati ariyo nabagamba no oriya nakwate kizimbe akiteko mu muhanda twine example mu mbarara ekizimbe kiryo mu muhanda konkogwe bakagira batamukwataho it's okay so no yeshanga
habo kugiroriya nakore kintu ekyo bamureka na nabandi bareberaho abo cyo kureberaho nabandi bazo mu nshobi because of that person nabandi konka nani pabura barandrodi ninga banda barkwenda kumbeka yegendesereze ugumanyu gwari bakwitera umuntu bahaguza miliyoni 5 umuntu hanga umunonga umuntu yo namuntu baguza miliyoni 10 awe hariyo muntu bazi yo cyo kuro mu mbera zanyu naza gura ha atenda kuzaho kana atinkagura because nyoni mbani even you with time wiza kufuna ibizo enjura ke kugwa amizi gakurumba gogo ko munjiyo na neba ne kambu karangi yo na neba ne kambu no bero mu repair zenzu burkiri tubantu gambe bintu ebi abazombekiri abariyo myanya ejo numuhamanya tuturakigambe kugira ngo turonde tujyangu murgayi muri kunkana mbemanya ekindi noiza kugira challenge za toilets burkiri nutimba toilet no burkutimba toilet umwanya ugora umufunzire icyakishatse toy no jemptinga buru wiki so hatebe nibyiza bireteraho ebizibu with time hatoshangana n'umwanya gwafutamo kandi abwe niyo kiza kuguza bikurusiya because baka sente kachi so it's better rundo mwanya go developing terest haraka shozi ukwaize good developing uteko projects zawo yani rentals in case chukiyambe kushanga ngo with time nakorwa tachuro nabana bari kuganyurwa aho kwe bine tuntu bwate ene zuru mushanga umwana gumza takariya kwa shwenkura kariya ko hati bicumiyamba mwena teshizwa shanga kubinga umuntu shwenkuri yawe yazarira inyoko na nyoko yakuzariraho wakura wazarira wabana abana nabo bine abana batayi babo yes ekindi anshongeze kwatagende bintu ibi twaba takwenda kufego mnonga abanyayuganda abacine myanya eje toriwe bishara teko bwa project uburkuranga ubur temporary ubukurabuka iyi uburkuraka hinga hebimuri wahinga hebimuri amayuni ibiri bitukiriye amayuni no ijuka kare bwayise kabaneshoboza tani y'amayuni kandi byo bicuru ko kati gakirebeka hatebye tubicuru nabana bitu tubakumanya ati n'amayuni ngari cyo kugira ngo usange baronde bashenye inzu yawe ya miliyoni 50 ninga ya miliyoni 3 deka biye intura zote mu mitoro kinana aho tukuferwa munonga kwatambuka cyangwa baya government yatama government yaturemera and of yet ibintu bireba no bimanya konka tutakajiro kweyona government ebireta shemerire kurira babantu ningashi kubagazetingiraho umwanya guba kubasa kuzamu because tukareba ngo kubumburuka kweitaka okuba kuri yani beta yonkai people were relocated ningashi bakabatungira aho kuza hati tukuza kumenya munongo muna Uganda wakombeka ningashi ne uturiyo ntunenya nishwenkuru akafu konka yasigirogo muna Uganda ki akanya ko kuturamo hate shaheze na joto nacho tukirete kishanenke kihitaka cyakuriya nti yijanka emergency ebigwate biraze disaster this is a disaster government ekabire neririra abantu ningashi ebarirokete atunoreba Joan government kwa kwamba planning nkije mshoro y'abapangisa y'amaju nibiza baraba batere birangwa ama radio tanukosha shusho gwamaja kumwayembeke gwa rentals hatu bacheza kurabya meberango bo bareba manyango message yakwika y'umuntu waburije hati twagaragara kiriya koko merajango bantu mu rugo mu bishara bantu mu mbeke bamyanya ya myiza kwatomanda mukoreki urugyo hatu mu Uganda abinje nabanza ari inguru zatkamanze ndo wari yabshe kubara musenyi wakireba kabataka musenyiri konka shotaka gire kusenya sensitization wakora is it enough ekyakandi otakagire kusenya ubwo muntu uri wararika rugo mu kishara wamufunira umwanya gwo kuzamu ubwo muntu wamfunda mwanya gwo kuzamu abo kuba hateki nachikwega kiriyo mbintu bibiki okuwizira hantu aho iyo mukubanziye bakakubihabiye kinga kuba kusibe bicukuri iyo bakakubihabiya iwara abahadiyo bano bakazanazara okay iwareba ngo yabadiyo iwakanugura kandi bajya ngo ubinje ibintu bya make bikira kuzara kantu hateco kirya government erakutumireyo kongana yo government umushango gwe kubire ne kureba munka yo gwe kwetekaho chairman erosiwa
ntumbara bamwe abakozi ba government okay ntumamanya kabebe bizibe cyane erusitu bonente bizurukurataa aba bantu bonana basayininga ahakuzana kugurana okay wachire hati uchamane erusi wanu no signing utechi papara kiri ko kuguza ikishara ntabwo umuntu yaguze ikishara tine nechirum haramuna mizi ukikiriza ni ukateka mu stamp bakakushashura ubanuka commission kawe ubano bwire bwa stamp aha winchi uchamana ukore ibintu nyoni jangu icho wabagambo sensitization government mwabidebe ine kwanza kwaje nagambire harana kugira nti umuntu bakwata bakateka mu office obuzunu huko biziriki niho buri abo we chairman RC1 ko jengu we ko jengu na yanga ito tukurebere jenje ngura nayo ujya nagwarana nanka hatari stamp ya chairman okay mbwenu ba chairman babyaro nicyo kitu ba chairman babyaro nabo bashimikwa batereze nshongezi yerezo mukono gwawe ojote tuturachikirize tikirabeho uri nuza guzo mukishara nanema eyimuke etware amateka gayo baze owache yamandi boreke ebintu ebine kuratirwa waba nogura na nokuguzitaka ti one tokuguza kishara two tokugura kishara wakugura kishara ninga wakuguza kishara oyine kureba gundi ninga oyine koroti na noti so novunanyizibwa bwanema okutwara yo amateka gabo because nanye chairman naba ntaka tungire obuhabuzi ninga shamateka ganema kurugo munema tinyine kunkubasa kukirota ntakusaza icyo mukachaho ba chairman baba ibintu binyugana bamanye amateka n'abagamanya nico kureba bite kutukurga twanzo mu office zabo twantu ine turukwendayo mu RCs koko lete kintu cyo wamushobora mu yote kineki neki ajate atechi mbene nchimanya atantu chandoringa tuti nico kureba tukwiza twajya mu kesho gazo tikizanga nabona mpangisa zabaho no shanga RC iyo iri kumanya nshonga kuzine kwera yorangu yiteka basa kustama ikaze Maria ikwereza gwa head zahariya ninga sinima mko mukwataga nabo kurugahiguru cyamano shanga izinshonga nazimanye mwene ibyo kugira ngo cyamane ibintu nata ashumisibwe takumanyo agwencenerwaho dena ka signing ba cyamana bambama even nabo benyini bo binamataka gwa kumanya agariyo mu mazina gawo ninga shi bo benyine bishare bine mza projects. So it's better you woine ugumanyo guru mu kishara uteke u temporary projects then aibarize kugira ngo worgeho utakazo mco kuferwa munonga ibyo kushanga wari eroni ubagitira umwanya atwacheza kushenya ejo niyo message nkuru bacheza kushenya ukatanga kuteka amabanza guharire atanga kuteka ubwa guzonye babe no komoka teko oenda kweita turebero mu cyaro mwe abire naenda kunaga umwana we na webe nabwo mu moto nabo mundebe babine bishane bya MK ari kugira ngo naenda kweita abweshonga enjuye ye bakoraki bagitera hansi ningashi abagidimulishinga mbwenu tuke akungana bwaho ataka kuwa leta n'abanya Uganda nabwo yarimo kuremerwa twange features na ko takasige nyuma nobera unogamba bae kale kastawa no wembera mwena tubonye nangoriki waza kumujyango waze kurgaze kwiraka shozi taine busubuzi nabwa kasozi kariho bakama bako cyangwa kufuna freeland in Uganda hati tukinita kariyabusha ninga okitweta freeland likahwa okwiyeho government niye kubasa kugira nti bantumwe twinita kariyabizavu ninga shi ni ya game park ninga shi ni ya nyanja twinita kariyawo tiriri kwari kurikozesa nti twabashaba abantu butwa demolishinga mukwate byanyu byona mu bitware kuriya mube nabo ni babaha temporarily nti mube muri yaho tukubateka tekera ninga mukwete kanchira kureba prime minister gomchara na banja enyuma wakacha kora nshongezi kuyirukanga kuyabya biro makuru ataragazo muri barya ground ariyo naronda abantu abo abatine bushobozi mwe n'abakweye aba affected abayamba ajiro kuyabatera wembera but of course ni tegada ya kugira ngo nabyo biciro bigendo misho tubikahwire byo kugira ngo bizaba byirukanje ababaronda babayamba
kunkecho ticho chikuru ate tibo bonka ari omwana yapositinga akantu ari kugira nti ekiri Kampala na Nibanda kiri hati tukuhendera Adams wa Ads Real Estate ninyenda ugambire abantu abakutureba Ads neshangwahi aine enju z'abapangisa bamberire kizibu barire nkoko tubakwenda kushashura no basa kumuyambura we abapangisa tukubazibira kujya mu icuruzo bwa basebona banyabo kurya enkoko mukarye mu rukwenda aka rent business ya landlord we anshongeze kwatagana na Ads Real Estate kuna nagambe turi kutandika turi yaho amba difa building nyuma ya Ajipu turi kushanga opposite Stian Tube tukuhereza ba landlord omunshonga kwatagana no kubashoreza rent Joan mbe natambira umutahono yambara yitweje for sure abantu bari mu ma office abantu bari mu ma business agandi bari busy no bano ganena na kirandi mukugamba nshonga z'abapangisa ushanga takumanya n'abapangisa bari no munju ushanga umuntu atakumanya n'abapangisa no kubakushashara ushanga takumanya n'amajwi y'ubwa hati umuryango wambuze togo no gwazingaye batakorashi hatebi kinyoreka ngo yitwe nk'aba kampani abo kuyamba barando donc kushoreriza amajwi tuyino mu muhango guturukora kongo kubatakureba bonka abantu because washanga no basa kwato umuntu umugero tugumano ndeberero mwanya gwanjo nyowe sento gumeno zimperezo murundo gumwe iwe kibire kikuremere sente zbenza rgayo mbicweka ngo nasindiki 15 gwasindiki 10 naye nagwa kutera tinjire kuzika yagaruka n'umwezi kubaho ushanga mwene biribetyo so nze nashanga ngo imwe abantu abarukuranga mu rubize abatakutunge sente zanyu murundo gumwe ubu ngo bwiro mushimikwa n'umuturonda goze namaze simzitu zirahansaho nubo bwiyo mushimikwa n'umuturonda twasa amajugabo tumentu kuyambaho umukushuruza twende bintu byo bwabenogura akabaruho bwabenogwa ningi byapa byo bitaka ibyo twenda kumanya iyo turete otuteresimu uwo taruho akwa mujowani araize kuteresimu baturebera nkore media ba Kampala yajya tumire ko muzika tete muramburo mwanya gurukuto na guti kuyaheza yagira ati munshobore kitwine gukora hari umuntu abiyaronka kiyateka yagira ati ogo muntu manjura abapangisa badange kushashuraho bakireba umuntu nago yona asa kutera simara nahare ati yuko za mwanya gurambure ko yeze gurambura tubarangane sente company kwa nempereza singahi commission office netwara zingahi renyo tagimana ntunge sente no zitunga murundi yo muraga kuteganisa bakiyateka umpangisa nararachikari bata ibene benda kumutera amahembe benda basiyambajumirana umwe no shanga n'abakurara mwanya Joan uri waro nayo rent na msingana na n'ibintu bya ino munsi na msinga standard area hati umuntu ari kuye koko uri musibiro bishatu gutano na nogo gwarabuza kwanza kutegereza kutura kuryo butura na mukene abantu bari yabikara bayambabajumana babashobsha bakiyateka bayone babona abamwe bakimanya n'ikikurataho abujya mukabakwasa amaju so muronditwe tubayambe tumenshoroza amazugani tubareheze sente ibintu bya cleaning toye simanyi zijura okishashura amizi simanyi za bill za mizi abapansara batoroko mu mazu babanza mitwari 15 mitwari 2 za mizi ebyo byona cyonje manyisa ngo turakiriye bako turonde tukore ahanshongezo muntu kwere sente mu ndumwe sente kuzirize mu ndumwe ayo kade wo bubiri waye mitwari yawe 5 mu ndumwe ko planning ibindi wakiriye ujota tukoze ukuziki hati abana gwembe ndaka school fees ushangugiziriki ushango kino tutakushanga ngo ryaho no nyangara no nda school fees nebro yo no bona nibyo urukora byona no reba ngo ni stressinga abo kujyo tunahereza abantu aba maju utubaza ku utubara pese bazagatwara so ite tutwine rusoro gutwara amaju gawe abakusteka teka amazu maticiyo kandi nyongera gusima abatwaza amaju gawe tukabatanga imshara abatunga sente mu rundi yo gumwe kandi byo kuza kugira ngo hata injure gwitsi manye bireba habera umushana mwinji kasasuro ntufo tuyene companies kutwara kasasuro tuyene
abamiza tukwatagana nabo aho kumonitoringa miza ground even it office twine mu department ya monitoring ekindi ibisika byakura byaceka bikoshangana bambuka ebyo turuho kurangu twabireba kurungi twajya ngo ahantu aha katwirukangerere hataka cwanya gukashanga enzu zawe zirebeka kubi enzu zisha kubi umpanza kizayize kugira kutahama kajya city next champs bakireba so barando tureke kunda mnonga settinga tukafocusinga sente twerekereze zo mu nkora ya digital no gukora na president Museveni no mushayina amagezi mingi konkana wayina bakora nabo bakugambara department sezayine umihango kandi zine mba representative nangwa ati tubasa kubeta ba managers ninga abo supervising nibinji munonga abwenje batakwegereye ebintu kana babyeye abwenje atakwegerayo cyonje mayisa ngo noyetenga gukora na nabantu watagana na ads of your estate mene kuyama mu managing amajugawo torize ku regulating. Okay. Webale mnonga kututayira Adams wa Ads Real Estate. Mkole Media TV waba noreba program yitu ya one-on-one nabandi naba Ads Real Estate bakugira ntiwe aine amaju ningashirandiro digaba kwase babase kuhereza kasente kawe omubandali ningashi ombando. Until next time Ruhanga abandindire, bye bye. Kore Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Kore Media birankore.